Siyanibingelela abathandzekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Sinibingelela nje siphuma khona eCathedral yethu yaseSwatini, iAll Saints Cathedral, lalapho seluswe khona udini wethu Advent Nhlanhla Dlamini. Babe Advent Nhlanhla Dlamini, siyabonga ke bathandzekayo ukuthi nithathele ithuba nilalele lenkonzo. Siyethemba lokuthi bathandzekayo lenkonzo itanisida inikhuthade nisahleli emakhaya nisamukile uNkulunkulu, nithi sonzete uNkulunkulu ngoba yena ufanele ukudunyiswa, ufanele ukukhondwa. Namhla ke bathandzekayo lisonto lemfica eminyakeni emva lisonto lemfica emva kwaPentecost, liphindze futhi kube lisonto lelishumi nesiphohlongo leminyaka kungitimbili nje kiyo inyanga yengci. Siyethemba ke bathandzekayo ukuthi sitayijokotela lenkonzo yethu yesidlo. Liculo lethu ke bazalwane lesingene ngalo lapho liculo lemashumi lasiphohlongo nakune, liculo 84 lelithi cula wena ulwimi lami, liculo 84. Itifundvo tethu ke bathandzekayo titholakala la encwadzini yethu yetifundvo ekhasini lemashumi lasihlanu nakutsatfu, bese kule ncwadzi yethu yemthandazo tifundvo tethu titholakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi lasikhombisa, page 53 na page 270. Inkonzo yethu ke bathandzekayo yesidlo itawutholakala kiyo le ncwadzi yethu le ekhasini lelikhulu nakune, page 104. Amen. Ngosayibe nani, oyibe nawe futhi, thumisani inkosi, yithumisanini netinceku tenkosi. Akabongwe uNkulunkulu Yise neNdodana naMoya Longcwele, alibongwe ligama lakhe nyalo nanini. Esikhundleni ke bathandzekayo sengoma yethu lethi akadunyiswe uNkulunkulu losezulwini, namhla sitawuhlabela ingoma yelibandla. Ingoma yelibandla iTidium bathandzekayo. Ingoma ke yelibandla itholakala kitoti incwadzi tethu tenkonzo, itholakala enkonzweni yasekuseni ekhasini lemashumi lamane nesikhombisa, page 47. Sitawube sihlabela kanye nekhwaya ke bathandzekayo, labayatiko batawuhlabela, labangayati namhla batawufunza bayihlabele ingoma yelibandla iTidium. Amen. Siyadumisa wena Nkulunkulu, siyavuma kube wena uyinkosi, umhlaba wonke ukhuleka kuwe, ubuyiselo phakathi, impilo zidonke tiwubeka wena, nelizulu nemandla
Asithandaze ke bazalwane, uNkulunkulu somandla, tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe. Kodwa lutho lolufihlelwe wena, geza ngicabanga tinhlitiyo tethu ngakuphefumula kude moya wakho longcwele. Kodwa sikuthanza ngalokuphelele, silithumise ngalokufanele igama lakho elingcwele, ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Jesu wathi wayithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangabo onke emandla akho. Lona ke umyalo wecala nalomkhulu nawesibili ufana nawo uthi bona bothanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Kule myalo lemibili kubambelele yonke imithetho nebaprofeti. Ngawe bathanzekayo asivume tono tethu sithimisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu, siphile ngelithando nangekuthula nabo bonke bantfu. Sisi hawogele Kristu si hawogele ngosesi hawogele. Asithandaze. uNkulunkulu somandla, bakwethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi esonile kuwe kulicala lethu, sonile ukucabanga nangekukhuluma nangekwenta nangakwendile bekufanele sikwente ngenxa yendodana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile, sende sikukhonde ngegama lokosha kude ligama lakho lithunyiswe. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendulwa ngeliqiniso, akasihawukele asithethelele tono tethu, asikhulule kudo, asimise asiqinise kulungeni konke, asigcine nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Mthandazo wethu wanamuhla, uNkulunkulu wenkatimulo, wehlisela imvula ngebunyenti etikwendalo, vusa kithi indlala yekudla lekwenetisako, kude kuthi emmangalisweni wokondliwa sithole emandla ekondla labalambile egameni la Jesu lophila ubusa nawe namoya longcwele, uNkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Singene ke bathandzekayo kwito tifundvo tanamuhla. Sifundvo sekucala siphuma eTestamentini lelidzala, sibhalwe encwadzini ya Genesis sahluko semashumi lamathathu nakubili, siyawuqala kufundza esahlukaneni semashumi lamabili nakubili, siyogcina esahlukaneni semashumi lamathathu nakunye. Genesis 32 verses 22 to 31. Ngabo bona lobo busuku Jakobe wavuka wathatha abafati bakhe bobabili netincelukati takhe letimbili nebantu bakhe labalishumi namunye, wabe weta etubukweni lemfula iJaboki. Bonke wabe wetela ngesheya kwemfula nako konke labe nako, kodwa yena wasala ngemuva. Kwase kufika indvodza labambana nayo kwadzimate kwadzabuka kusa. Yathi kube ibone le ndvodza ukuthi iyehluleka kuphunyula kuJakobe, yase imtsinza enyongeni, inyonga yaJakobe yenyela. Solomon etibambene etulu nale ndvodza,
Lendvodza yathi ngiyekele ngihambe ngobe sekuyasa. Jakobe wathi ngingeke ngikuyekele uhambe ungakangibusisi. Yabuda yathi ngubani libito lakho? Waphendula wathi nginguJakobe. Lendvodza yathi libito lakho lingeke lisaba nguJakobe kodwa sewudaba nguIsrayeli ngoba ubambene naNkulunkulu nebantfu wajinge wanqoba. Jakobe wabuda wathi wena ke ungubani libito lakho? Yaphendula yathi ufunelani kwathi libito lami? Yase iyambusisa. Jakobe lendzawo wayetha libito wathi iPhenieli, lokusho ukuthi ngibonene naNkulunkulu buso nebuso noko umphefumulo wami waphephiswa. Jakobe wesuka ePhenieli nakuphuma lilanga asahamba aqhuda ngenxa yenyonga yakhe. Live lenkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Lihubo lethu bathandekayo, lihubo lanamuhla, lihubo lelishumi nesikhombisa. Siyaqala esahlukaneni sekuqala siyogcina kusesikhombisa. Psalm 17 verses 1 to 7. Awu simakathe asewulalele kunxusa kwami lokumsulwa. Beka indlebe yakho emthandazweni wami, lokuphuma emlonyeni lode inkohliso. Kwehlulelo kwami akuvele kuwe, emehlo akho abuke lokulungile. Uvivinye inhlitiyo yami wangivakashela ude ngihlolisisa ebusuku. Kepha awutholanga lutho lolubi kimi noma ngicabange lokubi, kodwa umlomo wami awuzange ukhulume lokubi. Macondzana nemisebenzi yebantfu mina ngitigadze ngekulalela livi lakho. Ngaticwaya tindlela talabadidlova, tinyatselo tami tisemkhondweni yakho. Ngiko nje tinyawo tami tingasheleli. Nginxusa kuwe ngobe wena Nkulunkulu utangiphendvula. Beka indlebe yakho ulalele emavi ami. Khombisa ubonakalise umusa wakho lomangalisako. Wena ungumsinzisi walabo labathina babaleka etitheni tabo bete kuwe njengesiphephelo sabo. Kuthunyiswe Yese nembotsono namoya longcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo koya kuba njalo kode kube nini na nini. Amen. Sifundwa sesibili siphuma eTestamentini lelisha, sibhalwe encwadzini le yakubaRoma sahluko semfica. Siyaqala ukufunda esahlukaneni sekuqala siyogcina kusesihlanu. Romans chapter 9 verses 1 kuya ku5. Ngikhuluma liqiniso nguKristu, angikhulumi emanga. Nanembeza wami lokumoya longcwele uyangifakazela ukuthi nginelusizi lolukhulu nebuhlungu lobungaphele enhlitweni yami ngebazalwane bami labayingati yami ngekwebuve. Ngingafisa ukuthi lokungenani ngibe ngiloqalekisiwe noma ngisuswa kuKristu, kube lokho bekungaba lusito kubo. Ema-Israyeli sive saNkulunkulu lasenda emadvodzana akhe, wawanika sabelo ebukhosini bakhe, watenda nawo tivumelwano, wawanika umthetho nendlela lengiyo yokukhonda ethempelini, wabapha netethembiso. Wona angumliba wabokhokho lapho kwavela khona Kristu waba ngumuntu, yena lo Nkulunkulu losetiwa konke akathunyiswe phakathe naphakathe. Amen. Livi lenkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Sitawuhlabela ke bathandekayo ingoma number 19, ingoma number 19 lisekhasini 358. Ingoma yelishumi nemfica, sihloko sayo sithi Jesu umsinzisi wemhlaba. Ingoma yelishumi nemfica ekhasini 358. Jesu umsinzisi wemhlaba, woda kithi ngemusa wakho, sibheke kuwe ukuthi usisinzise usisinde. Wakhulula abantu bakho ngesiphambano nangekufa kwakho,
sibheke kuwe ukuthi usisinzise usisinde. Wabasinzisa abafunzi bakho sebatawubhubha, sibheke kuwe ukuthi utawukuta usisinde. Ngesihawu sakho lesikhulu sikhulule emaketaneni ethu, sethelela tono tebantu bakho bonke, ndibonakalise ukuthi ungumsinzisi nemkhululi wethu lonemandla. Sisinzise usisite kude sikudumise. Nkosi Kristu Jesu, wota manje uhlale nathi. Yive imithandazo yethu, kube nathi nini nanini. Nasa ufika ngenkathimulo yakho, sende sibe munye nawe, sihlalisane nawe embusweni wakho. Akuthunyiswe uyise nendodzana naMoya oNgcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Livangeli. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani itindzaba letinhle nekulandzisa kwaMateyu longcwele, sahluko selishumi nekune. Siyawuqala kufunza esahlukaneni selishumi nakuthathu. Akathunyiswe Kristu umsinzisi wethu. Matthew 14:13 kuya ku-21. Bathi kube Jesu ayive lendzaba, wesoka kuleyo ndzawo wakhwela sikepe, wewela waya endzaweni lede bantfu, afuna kuba yedwana. Bantfu bathi kube bakuve loko, baphuma emtini yabo bamlandzela ngetinyawo. Jesu wathi uyehla esikepeni, wabona siqumbi lesikhulu sebantfu, waba nesihawu nabo, wabaphilisa bonke laba begula. Sambama abafunzi bakhe beta kuye bathi, selishonile lilanga, kanti nala kulihlane. Sale ubahambisa labantfu baye emadolobheni bayotifunela labangahle bakudle. Kepha Jesu wathi kubo, akudzingeki ukuthi bahambe, baphenini nekudla badle. Bathi kuye, asinalutho lapha ngaphandle kwetinkwa letisihlanu netinhlanti letimbili. Wathi yena, tiletseni lapha kimi. Jesu wase utshela abafunzi ukuthi bahlale phasi, watshela bantfu ukuthi bahlale phasi etshanini. Wathatha letinkwa letisihlanu naletinhlanti letimbili, wabuka etulu, watibusisa. Wahlephula tinkwa, wabanika abafunzi bakhe, bona base bemukelisa leticumbi. Bonke bantfu badla besutha. Bafunzi babutha timvuthuluka taqala emabhasikidi la12. Bantfu lababedla kwakungemadvodza labengacishe abeti 5,000 ngaphandle kwabafati nebantfwana. Nali-ke livangeli la Kristu. Akabongwe Kristu inkosi yethu. Sitawusho-ke batsandzekayo sivumo selikholo sebapostoli lesitholakala-ke ekhasini le-40 page 49. Sivumo selikholo sebapostoli page 49 ku-prayer book. Kanye siyasho-ke sithi, ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu nemhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa inkosi yethu, wetanga Moya oNgcwele, watalwa intombi Mariya, wahlushwa kubusa Pontiyo Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wangcwatshwa, wehlela kulabafile. Ngelanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleti khona ngesekunene seyise, tawubuya tekwehluleka labaphilako nalabafile. Ngiyakholwa kuMoya oNgcwele, nasebandleni elingcwele likatholika, nasenhlanganweni yalabangcwele, kuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nekuphila kwanini nanini. Amen. Sesikhathi-ke bathandzekayo sekuthi sive inshumayelo yethu yanamuhla kulisonto lemfica emva kwaPentecost, lisonto le-17 leminyaka ngokwekhalenda yethu yelibandla. Sihloko-ke bazalwane lesitawukhulumela itikwaso namuhla, sihloko lesithi kuhlangana naNkulunkulu kuyayigucula impilo yakho. Kuhlangana naNkulunkulu kuyayigucula impilo yakho. Sitawukhumbula-ke bazalwane ukuthi emavikini lengcile sike saba netifundvo letiphuma evangelini lebetiyimifanekiso lebeyentiwa nguKristu inkosi yethu. Simvele afanekisa ngenhlanyelo leyawela etindzaweni letahlukahlukene, samva futhi enda umfanekiso ngenhlanyelo leyathi seyihlanyelwe kwafike kwahlanyelwa lukhula emkhatsini wayo. Samva futhi asabuya asabeka umfanekiso asitshela ngembuso kaNkulunkulu, asitshela ngematshe
adule kakhulu asitshela ngemasimu bantu labathengisa ukuze ukuthi bawathole lawo masimu ngoba sebabonile ukuthi anemcebo lakiwo. Konke ke leto tifundiso betisilekelela tisita kusikhumbuta abazalwane ngokuthi kufanele ukuthi sitilungise sitilungiselele ukuthi livila uNkulunkulu lithola indzawo lengiyo etimpilweni tethu. Sitilungiselele futhi ukuthi sathi ukuthi lokungalungi etimpilweni tethu kufuna kukhweshiswa. Safundziswa nesi sitilungiselele ukuthi ubuso kaNkulunkulu sihlale njalo siwulungiselele. Namhla ke bazalwane uyendlula ke Jesu etifundisweni noma emifanisweni. Uchama namhla Jesu Kristu so ufike wenda into lemangalisako lokusikhombisa lokuthi kufanele sendlule bazalwane ekuthenini solo sibe silalele ngemifanekiso bese into sesiyadibona setiyendeka etimpilweni tethu uma ngabe sikhona kuze kude ukuthi lokwendekako kutobe sekuyathatheka sekuyoba ubufakazi lesitawuphatha nasihamba siyokhulumisa bantu ngaNkulunkulu nangemthando lwakhe. Testamentini lelidzala ke sihambile nakhona sifunza tifundo sibona impilo yaJakobe sibona impilo ahamba ayawufuna umfati simbona futhi impilo yakhe nakatalwa ukuthi kwendekani kubo ekhaya kubo. Jakobe ke simbonile asuka ekhaya ahamba ayawuhlala eveni lamalume wakhe Labani lapho wagcine khona asane bantwana asane bafati futhi siyeva ukuthi la indleleni asaya khona nanasabuya ufike wahlangana naNkulunkulu lokube sekayiguqula impilo yakhe hlanganeni kwakhe kwecala naNkulunkulu hlangana naNkulunkulu alele endzaweni lesewayiBhetheli lapho sitshelwa khona ukuthi wase ubona titebhisi tenyuka tiya ezulwini netingilosi tehla tenyuka khona nalapho wathinzeka ngoba uhamba ubalekela umnakabo Esau ngokuthi sebacabene ngoba yena Jakobe usebenzisa ukuhlakanipha kwakhe usebenzisa nemandla akhe nokuthi yena uyati ukuthi uyakhona kwenta into letitsite kwase uthatha lilungelo lebutubulo la Esau umnakabo. Ngakho ke kwahanjwa sekahamba baleka ngoba athi ukuthi wende into lengakalungi abedzinga lokuthi abe nesikhathi lalapha tawuhlangabetana khona naNkulunkulu kutethi impilo yakhe iguquke. Mhlawumbe nawe lala ukhona khona nje uyabaleka ubathe uyabuka emuva uyabaleka kunebantu hlalo babalekela nawe babona ngenxa yokuthi uyati ukuthi akukalungiseki into tsite emkhathini wena. Uyadzinga ukuthi uhlangabetane naNkulunkulu uyadzinga ukuthi uhlangane naNkulunkulu kuze ukuthi utoyekela kubaleka. Siyatshelwa ukuthi asahlele iminyaka engamashumi solo ahlelele kaLabani wagcina asamtholile umfatile abekamfuna Rakheli kanzi phindze wangedetelwa nangaLeya base baba nebantwana lesitshelwa ukuthi baba bali11 lebagcine sekahamba nabo ke Jakobe nalana Jakobe uhamba nje ucabene noma uhamba uyabaleka lekaLabani. So uhamba ubuyela kumnakabo ngoba so ufuna kuyolungisa timo lentonakala kumnakabo. Amen. Lokhu kwamenda Jakobe asasahlelele kabalume wakhe abone kumcoka bokuthi uyadzinga kubuyela ekhaya awulungisa timo nemnakabo. Ngiko ke kwase so uthatha lesi sikhathi so uyahamba. Endleleni ke siyatshela ukuthi wathi asahamba esaba ukuthi nangihlangana nemnakethu utawuthini ngoba phela ngahamba ngonini. Uthi ke asalo umndeni wakhe uhamba embili uyabehlukanisa kungabonakali ukuthi yena ucebe kangakanani. So uthi ke asabahambisile sebasembili uyasala ke asele lapho kwase uphinza uba nalolithuba lekuhlangabetana naNkulunkulu ngoba siyatshela ukuthi ebusuku bafika indvodza leyabambana naye nineke niyabati ke lokubambana boJohn Cena niyababukela wonke lamalanga lapho kubabona ukuthi so babambana nalendvodza kwaze kwasa solo bakubebede lokwisa lomuntu thiwa ke indvodza wabe sesothi ke na hayi ngeke ngize kuyekele mina ungangusisi. Nalapho ke bazalwane siyatshela ukuthi leso kwaba sigaba lalapho Jakobe ahlangana khona naNkulunkulu. Lekungiyo ke ingcikithi yale nshumayelo yethu namhla lo uthi bazalwane kuhlangana naNkulunkulu kuyayiguqula impilo yomuntu.
ukuhlangana naNkulunkulu kuyatiguqula timo empilweni yomuntu. Siyamuva nje Jakobe la ukuthi wase uguqula ngisho libito, wangasabitwa ngaJakobe esigebengu, wase ubitwa ngaIsrayeli longiyise wetive letinyeni lekubusiswe ngaye tive letiningi. Siyambonga ke uNkulunkulu bazalwane ukuthi nasihlangabetana naye, nasihlangana naye uyaguqula uNkulunkulu tintwe letingalungi etimpilweni tethu. Siyatshela ukuthi nekuhamba kwakhe kwase kuyaguquka ngoba phela mathi ukuthi abehamba kanjani asesenguluva, kodwa wenela kuhlala naNkulunkulu kuthiwa nekuhamba kwakhe kwase kuyaguquka. Lokuguquka lokugcinanga kuye kodwa kwathiza ngisho impilo tetitukulwane takhe, ngoba siyatshela ukuthi abantwana bakaIsrayeli base bayekela kudla inyama yenyonga ngoba bebakhumbula lokhu lokwenteka kubakwabo Jakobe. Kusukela ngaleso sikhathi ke bazalwane kwase uyaguquka, uyashintsha Jakobe ekuphileni kwakhe ngoba uhlangana naNkulunkulu, uyayiguquka empilo yomuntu. Masifundza ke bazalwane embhalweni loyiswa ebadleni labaseRoma lalapho sithola khona Pawulo uyabalisa la uva buhlungu ngebantwana bakaIsrayeli lesolo behluleka kwemukela lo Jesu Kristu lo avela kubo angumesaya, bambona kwaphila emkhathini wabo. Siyamkhumbula ke Pawulo abazalwane ukuthi ngaphambilini kwalesi sikhathi lesi naye bekana nkinga, angafuni kumemukela Jesu, kwaze wathatha isinqumo sokuthi ahambisane nalabo labebahamba babulala emakristu, labo bebahamba bahlukubeda emakristu bawabopha, wahamba kanye nawo. Siyakhumbula nje nakubulawa Stefano abekhona alapho agadze emajazi alabe babulala Stefano bamgcuba ngemanje. Waphuma emva kwaloko wahamba aphethe incwadi dekuyobulala abamba emakristu, abophe emakristu. Kodwa sitshela ukuthi wathi asahamba endleleni wahlangana nemnyazi lovela ezulwini ngoba watheleka uNkulunkulu ebukhoneni bakhe. Wathi asahlangene naNkulunkulu sitshela ukuthi akakhonanga kubona emalanga lamathathu asahamba abanjwa, ngoba phela kufika kwaNkulunkulu kuyakukhweshisa tintfo empilweni yakho letikubangela ukuthi ungakhoni kufinyelela kuNkulunkulu, letikubangela ukuthi utishaye isifuba, utikhanza umkhulu kakhulu wena, tiyasuka leto tintfo bazalwane. Sitshela ukuthi ke namuhla lokuPawula lona kwaguqulwa ngisho libito ngaleso sikhathi, wayekela kuba ngiSawula wasuba ngiPawula. Namhla sitshela ukuthi lo bekathi ukutingela emakristu uthi namuhla umiselo ukuthi kumane kuhlupheke yena, kumane kubulawe yena, kude kokuthi emaJuda atawuyizuza insinziso yaNkulunkulu. Wayekela Pawula kuba ngumJuda waphenduka waba umKristu, asahlangene naNkulunkulu, wabona ubukhulu nebuhle baNkulunkulu. Ngabe wena utimisele kangakanani kokuthi iguqule le yakho impilo nasewuhlangene naNkulunkulu? Evangelini ke bathandzekayo nje basesishilo sihlangana naKristu lalapho khona asanetisa abantu ehluphekeni kwabo, so ukhombisa lamandla akhe ngokuthi abantu nabahlangene naye ngeke baze bahlale banjengoba bebanjalo. Ngoba sitshela ukuthini? Sitshela ukuthi befika abantwana bakaIsrayeli bahlala wabafundzisa, wabaphilisa Jesu, taguqulwa timpilo tabo. Kodwa lokukhulu kakhulu kunako konke ngokuthi bathi sebalambile, wathatha tingwa letisihlanu netimhlanti letimbili, watiguqula, watithandazela badla besutha abantu labendlulaka tingulongane letisihlanu. Bathi noma sebadlile besuthi kwaphindze kwasala emabhaskidi lalishumi agcwele kona lokudla lokusele. Nalapho kufika kwaNkulunkulu kwayiguqula impilo yalabantu. Mhlawumbe nawe uyadzinga lokuthi uNkulunkulu afike empilweni yakho ate uguqula simo sakho lobona kwangathi simo sekuhlupheka, athathe lokuncane lokukhona uNkulunkulu nakunikela kuye, akuguqule kube ngilokukhulu lokutawuchitheka kuchithekele nakulabanye abantu nanabo bathole kusitakala. Asathi ukuthi lesikwa naletinhlanti taqhamuka kubani, kodwa kuyasolakala ukuthi kwakubafunzi. Jesu watiguqula impilo tabo ngokuthi ababangalisa ngokuthi letimo letincane kangaka setinikelwe kuNkulunkulu, betingaphinze tanzi tibe tiningi kangaka, tondle bantu labaningi kangaka. Ngoba bazalwane nasifika kuNkulunkulu timo tiyaguquka, nasifika kuNkulunkulu timo tiyaguquka. Haleluya. Labo ke labasonzelako kuNkulunkulu kufuna bathi ukuthi na utaNkulunkulu impilo yakho ngeke ize ihlale injoba benjalo, iyaguquka. Kusonzela kwakho uNkulunkulu, kudibana kwakho, kuhlangana kwakho naNkulunkulu kuyaguqula ngokuthi abantu bakubita bathi ungubani, noma bakuchaza bathi ungubani, ngoba base bakuchaza ngale kulo lese ungiko sowuhlangene naNkulunkulu. Kuyaguqula ukuthi abantu bakubona kanjani, labe bakubona usigebengu nase bakubona sebakubona sewulokuhle sewulokuguqukile. Lokhu uNkulunkulu
uNkulunkulu lasakwende kona nempilo yakho ibese seyiyenda ukuthi lokhu uNkulunkulu lakuhlosile ngempilo yakho nasewuvumile kuhlangana naye udibana naye kuyenteka ukuthi bese sekuyaqala sekuyahlumelela sekuyaphakama sekuyabonakala sekwenda umehluko ngoba ngeke uzowuhlangane udibane naNkulunkulu uphindze futhi usale solo unjengoba unjalo. Mangabe ke solo wena udatiwe ukuthi uhlangene naNkulunkulu kodwa solo impilo yakho injalo awukaguquki inzalo solo umlowa unguye kadzeni yathi ukuthi kunenkinga awukahlangabezani naNkulunkulu kukhona lokushodayo. Siyadzinga abazalwane ukuthi sitibuke impilo tethu ukuthi vele sahlangana yini naNkulunkulu. Masingazange sihlangane naNkulunkulu asimfune nakulesi sikhathi sisengamthola ngoba yena uyatholakala afike empilweni yemuntu lize lithi livi lolo kuKristu sewusidalwa lesisha konke sekwedlulile bheka konke kwendiwe kwaba kusha. 2 Korinte 2:5 livesi le-17 siyadzinga abazalwane lokuthi sibe naleyo nguquko empilweni tethu. Siyadzinga lokuthi kubonakale ukuthi kungabonakala bese kubafakazi kufakazela labanye abantu sebayambona uNkulunkulu ukuthi nembala uNkulunkulu uyaphila ngoba ubonakala empilweni yami nasempilweni yakho kubonakala ngekuguquka lokwentekile empilweni tethu. Siyadzinga ke bazalwane ukuthi siguqulwe ukuthi sitawungena emgomeni waNkulunkulu. Na Paula wakhona ukuthi angene emgomeni waNkulunkulu sekaguquliwe ngoba ahlangene naNkulunkulu. Wawenda umsebenzi lenamhla silifunza iBhayibheli kuningi kubhalwe nguye. Na Jakobe waguquka sikhuluma ngesive saka Israel nje ngoba wavuma ukuguquka. Ungali ke ukuguquka uNkulunkulu sekafikile empilweni yakho ate uyiguqula impilo yakho. Asivumeni bazalwane ukuthi asende idalwa letisha uNkulunkulu kodwa sisite ubona umbuso wemzulu singalahlekelwa ngiwo kanti sesifikile kuwo egameni lenkosi yethu nemsinzisi wethu Jesu Kristu. Amen. Sitawungena ke emithandazweni yethu ke bazalwane. Umthandazo welesitawusebenzisa namuhla ngumthandazo number B. Ngumthandazo number B etincwadzini tethu temthandazo ekhasini lelikhulu nelishumi nakubili. Singawuthandaze ke bazalwane sitawuphize sithandazele nesimo lesithola sikiso kulesi sikhathi. Baba wethu lomngcwele egameni lenkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu, siyabonga livi lakho losikhumbuta ngalo Nkosi ukuthi sifanele ukuthi siguqulwe kude sifanane naKristu. Sifanele ukuthi siguqulwe kude ukuthi kutobonakala Kristu kithi. Sifanele ukuthi siguqule kuze sifinyelele baba lomngcwele emigomeni namachinga lonawo ngetimpilo tethu. Baba lomngcwele siubona umhlaba kuletikhathi uyahlukubeteka uhluphekile simakathe ngenxa yokugula lokukhumethe umhlaba wonke. Siyathi ukuthi sitha sesibone emathuba ekutama kubuyisa umbuso wakhe ukuthi kube nguwo lobakhona la emhlabeni. Thine ke Nkosi sikhulekela wakho umbuso ukuthi awude inzando yakho yenziwe emhlabeni njoba yenziwa ezulwini. Busa ukubuse tikwa tonke tinto nalokugula lokufikile baba lomngcwele siyakwehlulekisa igameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sithi coronavirus awunawo emandla etiwe impilo tethu. Sikhulekela labo labaphathekile baba lomngcwele kakhulu eveni lakithi. Sithi bakhulule simakathe ekuguleni kwabo basinzise baba lomngcwele ekufeni kungefiki isikhathi babambe ngesandla sakho baphe amandla ngose kumelana naso sitha singavumi baba lomngcwele ukuthi sitha noma ngabe sesikhiphe ini ngokuthi sifinyelele empilweni tethu. Bavikele baba lomngcwele labo labaphathekile uphindze ubaphe amandla Nkosi ekwati ukuthi wena utawubaphilisa ngemivimbo ya Jesu Kristu. Sikhulekela labo labanakekelako yiba nabo Nkosi bagcina balonzi bavikele. Sibonge uNkulunkulu wethu ngalabo emkhathini wethu lesesivile ukuthi sebaphilisiwe sebelulamile. Qhubeka ubavikele Nkosi singaphindzi lesifo sibuye empilweni tabo. Yenda Nkosi kubonakala imangaliso kuleli live lapho uNkulunkulu wethu sibonakala ngathi siyasehlula lesifo. Akwehle isandla sakho sehlele tikwaleli live uNkulunkulu wethu usivikele usiphumelelise baba lomngcwele. Sikhulekela Nkosi tonke etaba letentiwako bonke labanikelako baba lomngcwele ukuthi imisebenzi yabo ibonakale uNkulunkulu wethu. Sikhulekela Nkosi inkhohlakalo ukuthi ingabi khona kuloko wena uNkulunkulu wethu losikhona kusisita ngako kuthi Nkosi sitawubona abantu bakho belulama. Sibone uNkulunkulu wethu kuma konke kuphatheka. Baba uNkulunkulu somandla baba wethu losezulwini wasifundzisa kuthandaza nekubongela bonke abantu. Sikhulekela libandla lelisemhlabeni wonke ukuthi liwade amandla emoya wakho nokuthi bonke abantu bakho bavumelane ngeliqiniso lelivi lakho lelingcwele bahlalisane ngebunye nangekuthandzana.
Sikhulekela incebo yakho enina umbishop wethu kanye naThabo archbishop wethu kanye nabo bonke bafundisi belivi lakho namasakramenti akho kuthi ngekuhamba nayo kufundisa kwabo balubonakalise ludumo lwakho tive tonke tisonzetwe kuwe. Siyabincenga ukuthi ubahole kahle laba obahlahlamelise labo labasebentela kwanza kwelivangeli lakho. Ikhansele ngamoya wakho tonke tindzawo tekusebenta nekufundza nekwelapha. Sikhulekela incebo yakho umswati wesithathu kwenyama yethu netiphathimandla tonke kuhulumende lapho kushaywa khona imithetho nalapho uNkulunkulu wethu kuthethwa khona emacala kuthi babuse ngekuhlakanipha nekulunga banzise kuthula nekuhlala kahle emhlabeni. Liphe babe libandla lakho nabo bonke abantu etikhundleni letehlukene lubabalo lwakho lwasezulwini kuthi silive livi lakho leligcwele ngetinhlitiyo letithobekile naletilalelayo nekuthi sikukhonde ngeliciniso emalanga onke kuhamba kwethu. Ngebubele bakho babethu jota uphilise labo labasekuhluphekeni emsizini ekunzinzeni noma ekuguleni. Siyakudumisa sikubonga ngalabangcwele bakho bonke kaMaria intombi lebusisiwe nina wenkosi yethu Jesu Kristu nangawo emachawe elibandla etitukulwaneni ngetitukulwane sibeka ebusweni bakho tingeku takho tonke lesetendlulile sicela ukuthi singene kanye nato emfokotweni yakho lephelele nalengapheli siphe lokhu Baba longcwele ngenxa ya Kristu Jesu lesikhuleka egameni lakhe. Amen. Sinenge kwethu ke bazalwane sesendlulile ekufeni sangena ekuphileni lokhu sikwati ngobe sithanza abazalwane bethu lithi livi longathanzi umzalwane wakhe usahleti ekufeni. Uthula kwenkosi akubenani ngetikhathi tonke akwanzi sivuselane lapho sikhona khona bazalwane. Amen. Siyabonga ke bathandzekayo yonke inkonzo yethu isaqhubeka sesida ukuthatha ke lesithuba sinikele kusimakathe lokho lesifise ukunikela kuye sidawubamba nje ngetandla tethu lawo maphepha ekufaka imali ebhange noma ekuthumela imali noma ke sibambe tona leto timvilopho nangabe sisetiphethe sisalungiselela ukuthi tihambe tiye ebhange noma enkonzweni tiye ukhulekelwa sikhuleke kanye kanye ke bazalwane sithi umthandazo ekhasini 116 umthandazo wekucala weparagraph 48. Bakho Nkosi bukhulu nemandla nengatimulo nemvumiso nebukhosi ngoba konke lokusezulwini nakusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe thine sikunika lokungekwakho sibusisele ke babothu longcwele lona mnikelo busise nabo bantwana bakho nemandla onke gcwalise babothu longcwele tiyantabo gcwalise babothu longcwele tipachitabo gcwalise babothu longcwele emabhange gcwalise emnini mandla wonke emakhaya nasetilulwini konke babothu longcwele ukuthi Nkosi bate uqhubeka banikelele umsebenzi wakho libandla lakho liqhubeke lidlodlobale likhule egameni leNkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wetinto tonke ngemsa wakho sinalesingwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe etandla tebantfu sitawuba singwase kuphila kethe akabongwe somandla. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wetinto tonke ngemsa wakho sinalelwayini lesinikela ngalo lisithelo semvini nemsebenzi wetandla tebantfu litawuba inzebe yensenze sokethe akabongwe somandla. Thandazo wekucala wokubonga ekhasini 117 bathandzekayo. Inkosi ayibe nawe futhi yenyosane tinhlitiyo tenu siyatenyusela engosini asibonge Nkosi uNkulunkulu wethu kufanele kulungile kumbonga nekumthumisa
sifanele impela ngomsebenzi nenjabulo yethu. Nkosi Baba losezulwini, uNkulunkulu somandla lonini nanini, siyabonga ngetikhathi tonke nasetindzaweni tonke, ngaye Jesu Kristu indvodzana yakho leyodwa inkosi yethu. Ngobe ngaye wadala konke ekuqaleni, wasenda ngemfanekiso wakho loqobo, ngaye wasinzisa ebuphilini besono nawumnikela kube yadalwe njengemuntu, afe esiphambanweni abuye avuke ngenxa yethu. Ngaye wasikhetha sababantu bakho nawumhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi ezulwini. Ngaye wathumela moya wakho longcwele lophilisako. Nyalo ke siyakubonga ngobe namhla usihlanganisile ndzawonye kulomkhosi wesidlo senkosi, kodwa sivuselelwe elithandweni ekujabuleni nasekutholeni. Ngakho ke sesihlangane netingilosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini, sibabata sincoma bokhulu nelitumo lwakho, siyakuthumisa nini nanini sithi Ngcwele, 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 ngcwele Nkosi, uNkulunkulu wemabandla. Ugcwele izulu nemhlaba bukhosi bakho, mawuthunyiswe wena Nkosi, lophezu konke. Akabongwe lotabo egameni lenkosi. Hosana, Hosana, Hosana ngaleli setulu. Sithi Hosana, sithi Hosana. Bandla zithi sive babe, ngaye indvodzana yakho inkosi yethu, ngaye emukela iminikelo yethu ekubonga nokudumisa. Thumele moya wethu wakho loyingcwele etikwethu nasetikwa letidipho tethu, sinkwa neliwayini, ukuthi tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi. Wathi ngaloko busuku lanikelwa ngabo, wasithatha sinkwa, wathi yasakubongile, wasihlephula, wabapha abafunzi bakhe, wathi thathani nidle, lokhu ngumtimba wami lonikelelwa nini, yendani lokhu kude kuthi ningikhumbule. Umtimba wenkosi. Amen. Alleluia. Unemandla, unemandla umtimba wenkosi. Kanjalo futhi emva kokudla wayithatha inzebe, wathi yasakubongile, wabanika yona, wathi nathani kuyo nonke, ngoba lokhu kuyingadi yami esivumelwayo lesisha lokuphiselwa nini nalabanyenti kude kuthi kuthethelelwe tono, endani lonke tikhathi tonke tekuyinatha kwenu kude kuthi ningikhumbule. Ingadi yemfana. Amen. Alleluia. Inemandla, inemandla ingadi yemfana. Ngakho ke simemetela ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu tawubuya futhi. Kristu wafa, Kristu vukile, Kristu tawubuya futhi. Baba longcwele nabantu bakho, sikupha lo mkhosi ngaleti tipho takho lesibeka phambi kwakho umhlatshelo lodwa lophelele wa Kristu Nkosi yethu. Sibonga ukuvuka kwakhe kulabafile nekwenyukela kwakhe ebukhosini belizulu. Nkosi lenemusa, semukele ngaye noma singafanele kude kuthi thine lesihlanganyela umtimba nengadi yendvodzana yakho, sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi nebetitukulwa letonke. Siphe Nkosi ukuthi sithi sisalindzele ukubuya kwaKristu umsindisi wethu ngelithumo nangenqoba kombuso wakhe, sikhulete insuku tonke ekufananeni naye. Dunyiswe ubathathu libandla lonke lelisemhlabeni nalelisezulwini, mabesomandla kanye naye nakuye nangaye
namandla malo ingcwele ngetikhatsi tonke nyalo nanini. Sinesibinzi sekuthandaza kanye sithi Baba wethu lo sesolwene olingcweliswe ligama lakho umbuso wakho awude inzalwa kwethu emhlabeni njengasesolwene siphe lamhla kudla kwethu kwemalanga wonke sithethelele tondo tethu njengoba nathi sibathethelela labasonako ungasingenisi ebulingweni usisenzise ngolokubi ngobe umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube nini nonini. Amen. Bathandzekayo enkosini, lenze bezivumelwano lesiyamukelako ayisiyo yini inhlanganyelo yengadi yaKristu na nalesisinkwa lesisihlephulako asisiyo yini inhlanganyelo yemtimba ngoNkosi yethu Jesu Kristu na tsinele sibanyentisi ngomtimba munye ngobe sonke sihlanganyela sinkwa sinye. Jesu mfana kaNkulunkulu sihawukele, Jesu mthwali wetono tethu sihawukele, Jesu msinzisi wemhlaba siphe kuthula kwakho. Nokuthi ithoba lokukhulu sihlangana ndzawonye sithi Nkosi lenesihawu asonzeni betafula lakho sethemba kwethu kepha sethemba sawu sakho lesikhulu asifanele ke kwethu nekutsa imvuthulwa ngaphasi kwalo tafula lakho kodwa wena uNkosi lekuma kwayo ukuhawukela njalo. Ngakho ke siphe Nkosi lenesihawu kube sidle inyama yendvodzana yakho letsandzekako Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kodwa sihlale kuyena ekithi kude kube nini na nini. Amen. Nkosi abafanele, Nkosi asifanele, khuluma livi lakho libe linye, tinceku takho babe tiyawusenziswa. Asenibhekele ibandla laNkulunkulu lelisusathonto telive babusisiwe bonke labahlangane nalo timphilo tabo taguqulwa bendiwa babadidalwa litisha ngoba bona bayawuhlala badla njalo kanye neNkosi yethu edzilini layo laphakathe. Sonzelani ke bazalwane sitomukela umtimba weNkosi yethu Jesu Kristu lanela ngenxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona simdlele etinhlitweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Chilo tepota nkulunkulu tebantfu bankulunkulu yawachuda bonga nesimakatse ngoba anemosa siyosoko siphelina nini. Simakatse nkulunkulu mnikati wemandla wonke siyakubonga bakwethu longcwele ngawo onke amathuba losiniketa wona ukuthi sihlangane nawe Nkosi atiguqule timpilo tethu sonke isikhathi Nkosi masihlangana nawe asibe bantu labangcono kunatolo sibe bantu labafanana naKristu ngato tonke tinsuku tekuphila nekuhamba kwethu kuze kokuthi ngathi uNkulunkulu wethu ute ukhona kuzuza labanye abantu babuye bangene embusweni wakho. Siyakubonga bakwethu longcwele ukuthi ngaleti fihlakalo letingcwele usondlile ngemtimba nengadi yendvodzana yakho umsinzisi wethu Jesu Kristu nakusigcina ke ngemsa wakho emtimbeni wayo indvodzana yakho loyihlangano yabo bonke labakholwako site babe besibeketele nje amakholwa laphilako kuloku budlelwane nobungcwele nokusisikhule elithandweni ekulaleleni nasekwenteni intsandvo yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu
lokhona busa kanye nawe namoya oyingcwele ninguNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sikhuleke bazalwane, sisaphuma siyomsebentela simakathe sithi kanye kanye Babe mnikade wemandla sithi nikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngomhlatshelo lophilayo. Sithumele eveni ngemandla moya wakho longcwele ukuthi sihambe sisebenze ngamoya wakho longcwele ukuthi sihambe sisebenzele lidumo nebukhosi bakho. kuNkulunkulu weselo wasithandza wasela semkeleka ngalothandzekako kuye kuNkulunkulu indvodzana lo wasithandza wasikhulula etonweni tethu ngengati yakhe kuNkulunkulu moya longcwele lothela kabanti luthando lwaNkulunkulu etinhlitweni tethu kuNkulunkulu munye weliqiniso akube luthando lonke nenkhathumulo yonke ngetikhatsi tonke naphakathe. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza conza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthandze uNkulunkulu kanye nendvodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendvodzana namoya longcwele asibe kithi njalo asithi amen siyakuthumisa asithi amen siyakuthumisa asithi amen 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 siyakuthumisa. Siyabonga kakhulu ke bazalwane labathandekako enkosini lokuthi nje nitholele lithuba lokulalela niphindze nibukele lenkonzo. Siyakhuleka egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi niqhubeke nihlale kusimakathe ningesuki bazalwane ngoba simakathe ungiko ukuphila kwethu njoba sathi bazalwane kusinedingqinamba lesibhekene nato ngenza ye-COVID-19 siyacela ukuthi siqhubeke siphathe kahle silandzele imigomo lesiniketwe yona kuze ukuthi site uphephisa thine siphephise nalabo labanye labasedutane nathi nebazalwane bonke. Kumemethela nje bazalwane ukuthi libandla solo liyalungisa lena amalungiselelo ukuthi kuvulwe kute ukhona ukuthi kungene abantu labaningi njoba nilibona nje ibandla lelikhulu lingaka liyakhona kuthwala ngetolo kwa20 kodwa ke kunemigomo nembandzela ufuna sihlangabetane nayo kuqala sisakuhlanganisa konke lokho bazalwane ababheketele bathandaze nathi basibambise futhi lalapho sicela kubanjeswa khona. Sifuna nekumemethela ukuthi bazalwane nekuhlabela kutawunciphiswa kancane nje kuvalwa kwabo sitawuvunyelwa ukuthi sihlabele kancane bathandekayo kwendele nalapho labesebeva buhlungu ukuthi akusahlatshelwa sanhlobo kodwa ke kuhlabela kwethu solo kuyabita ukuthi kube kuloko lokungafanani nasemihleni ngoba bazalwane kuyabonakala ukuthi kuhlabela nenteka kulandzisele igciwane ngakho asithi sihlabela simkhonda uNkulunkulu kodwa singendi ukuthi lanze emkhathini wethu lemgciwane. Siyabonga kakhulu ke bazalwane sethembe ukuthi uNkulunkulu utanibusisa kuleli viki nisahleti kuye nimkhonda nimdumisa. Sitawuvala inkonzo yethu ngalo liculo le number 272 kuni wenokhanyisa inhliziyo liculo 272. Amen.